Shalom ras mujoh-juah nadi bapak turang rasinina bagi sobat Mazmur ija PP Kamringan. Mari bas kesempatan ada si pelajari ke Mazmurta guna wari minggu puasa si peduakan. Mazmurta referen 855 nada dasarna buat kami do sameningan D. Mi fa sol la sol do re mi la la si do sol mi sol fa mi re do sol mi re mi do mi re mi sol la sol mi sol la si do la re do si la sol la pa mi re mi pa mi re do. Mari sendirikan selalu kata-kata nak. Baba min kurban duman Tuhan sembala ia basru manasi badia. Amin nagianing kung gomesui ateku tapi tetap ngaku erkini teken maharga Tuhan adi sekala bangsa namate Baba min kurban duman Tuhan sembala ia basru manasi badia suruh hendukap aku oh Tuhan baliras nandengku aku per sembah bandu gopula indu aku idur kamaten nari ku babalu ajanaku ertoto bandu Baba min kurban duman Tuhan sembala ia basru manasi badia ibas perpulungan kerina bangsandu ibas rumandu si badia i Jerusalem ku andaskan bandu kaisi engkau padankan i tengah-tengah du o Jerusalem Baba min kurban duman Tuhan sembala ia basru manasi badia. Ayat pengarah berita semeriah nomor 165. Mila sido sila sela sol do re mi re do sila la do la si do re si la terpujilah Kristus Tuhan Raja si tetap mulia ibas embun nari terbagi mesora Bapa endama anakku siku kelengi bagikan
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Bujur ras, selamat berlatih.